салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 2 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. раиси маорифи Бадахшон Боқир марӯзаду пеш кард. Боқир ин тӯҳмат аст. ба зидди Боқир бо иттиҳоми зӯроварӣ нисбат ба намояндаи давлат парванда кушоданд. истирдоди Аловашоев аз Русия расман таздиқ шуд. ҷияни Саидабдуллои Нуриро ба сизо бурданд. блогери тоҷик барои даромдани паспорти Русия узр пурсид. таздиқи расмии хабари бомдод дар мавриди боздошти соҳиби мағозаи ҷило бо чанд кило тилловорӣ. президенти Қирғизистон сафири ин кишвар дар Душанберо барканор кард. ва дигар хабарҳоро низ дорем. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додистони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Парвиз Орифзода рӯзи 2 феврал дар як гузориши 9 дақиқагӣ дар телевизиони Бадахшон эълон кард ки дар пайи шикояти сардори идораи маорифи вилоят Лутфулло Наврӯзов ба зидди Маҳмадбоқиров, яке аз лидерони ғайрирасмии Бадахшон, бар асоси чанд банди кодекси ҷиноятӣ бо иттиҳомоте чун истифодаи зур нисбат ба намояндаи ҳокимият, таҳқири намояндаи ҳокимият, вайрон кардани дахлнопазирии мардум, барангехтани кинаву адовати маҳалгароӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. Орифзода гуфт, ҳодиса рӯзи 29 январи имсол рӯй додааст, вале Маҳмадбоқиров аз даъвати мақомоти тафтишот саркашӣ карда барои бозпурсӣ ҳозир нашуд. Лутфулло Наврӯзов рӯзи 31 январ дар як муроҷиати видеоӣ ки низ дар телевизиони Бадахшон нашр шуд гуфт ки гӯё Маҳмадбоқиров яке аз лидерҳои ғайрирасмии вилоят ӯро дар манзили зисташ латукуб ва таҳқир кард, маҷбур кардааст ки он ҷоро тарк кунад. ман маҷбур шудам ки аз бино аз маҳаллаи хоруғи боло баромада равам, гуфта буд ӯ. Маҳмадбоқиров дар суҳбат ба радиои Озодӣ ин иддаои сардори идораи маорифро рад кард ва гуфт, бо ӯ танҳо як суҳбати падарона анҷом дод, вале муаллимро назадааст. мақомоти Бадахшон мегӯянд, ҳодисаро видеокамераи назоратӣ дар бинои идораи маориф насбшуда сабт кардааст. бинои раёсати маорифи вилояти Бадахшон дар маҳаллаи Бархоруғ ҷойгир шудааст. Маҳмадбоқиров низ дар ҳамин маҳалла ба сар мебарад ва Бархоруғро як минтақаи асосии таҳти нуфузи ин раҳбари ғайрирасмии Бадахшон мешуморанд. дар навори телевизионии Бадахшон лаҳзаи латукуб шудани як нафар аз тарафи марде намоиш дода шуд, вале таздиқи дурустии он аз манобеи мустақил ғайриимкон аст. Лутфулло Наврӯзов, сардори идораи маорифи Бадахшон, иддао дорад ки ин ҳамон ҳолати латукуб аст. Маҳмадбоқиров рӯзи 1 феврал дар суҳбат бо радиои Озодӣ иддаои Лутфулло Наврӯзовро рад карда ва гуфт, ман ӯро назадам, бо вай як суҳбати падарона кардам, маҳалгароӣ ҳам набуд, муаллим бояд дурӯғ нагӯяд, вай дар навор дурӯғ мегӯяд, маро бадном кард, гӯё ман террорист ҳастам. не, ман омӯзгоронро эҳтиром мекунам. аммо бино ба нақли Лутфулло Наврӯзов, шаби 29 январ соати 8 бегоҳ ба ҷои хоби ман воқеъ дар қабати 4 бинои раёсати маориф дар шаҳри Хоруғ, саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Хоруғи болои шаҳри Хоруғ Маҳмадбоқиров дар ҳолати мастӣ зада дар омада аз ман пурсид ки аз куҷо мешавӣ. дар посух гуфтам, ман тоҷикам, зодаи ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. баъд ӯ ба ман дар афтод, ба тамоми муқаддасоти ман, модарам, зану фарзанд, авлод ва нисбати мардуми Ванҷ дашнову ҳақоратҳо карда, маро мавриди латукуб ва шиканҷа қарор дод. бинои раёсати маорифи вилояти Бадахшон дар маҳаллаи Бархоруғ ҷойгир шудааст. Маҳмадбоқиров низ дар ҳамин маҳалла ба сар мебарад ва Бархоруғро як минтақаи асосии таҳти нуфузи ин раҳбари ғайрирасмии Бадахшон мешуморанд. вале Маҳмадбоқиров иддаои раиси маорифи вилоятро рад карда, дар суҳбати кӯтоҳи телефонӣ бо Азия Плюс гуфт, танҳо дар оғоз замоне ки Наврӯзов нав сардори маорифи вилоят таъин шуда буд ва дар телевизион дар суханронияш маро террорист ном бурд, рафта бо ӯ вохӯрдам ва ӯро хушомадед кардаму гуфтам ки ба ин корҳо амро нашав. ман ба худо раиси маорифи вилоятро латукуб накардам. ин кай будааст ки ман латукуб карда бошам? не, ба худо қасам, дурӯғ аст, ин тӯҳмат аст. ман ӯро дигар бо чашмонам надидам ва хабар надорам. ин ҳама тӯҳмат аст, сафсата аст. ҳозир ҳама аз болои ман қисса мебофанду тӯҳмат мекунанд. вай ванҷӣ аст, ванҷиҳо бародари мананд, ман ба рӯи ванҷиҳо ҳеҷ гоҳ даст намебардорам, афзудааст Маҳмадбоқир. аммо Наврӯзов дар муроҷиати видеояш мегӯяд, аз бас ки дар шаҳри Хоруғ қонуни ҷангал ҳукм фармост,
او حالا طرفدار پیشنهاد از بدخشان جدا کردن و به کولاب یا غرم امرا کردن نویه ونج و درواز شده است. قبلا این پیشنهاد از زبان دو وکیل از این دو نویه واقع در غرب بدخشان صدا داده بود. محمد باقرov یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی این ولایت به شمار می رود. او در محله برخوروغ زندگی می کند و گروه های اساسی طرفدارانش نیز در همین جاست. هنوز تا حادثه های اخیر روز 14 اکتبر سال 2021 محمد باقرov در یکی از پاسگاه های شهر خوروغ بازداشت شده بود، ولی طرفدارانش به آنجا رسیده او را خلاص کردند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتیش از روسیه به تاجیکستان استرداد شدن امردین علووچوف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را تصدیق کرد. پروکورور گنرالی گفت که به ضد علووچوف هنوز سال 2018 پرونده جنایتی بازگردیده بود و او در روسیه در جستجو قرار داشت. دادستانی کل در این باره معلومات از این بیشتر نداد و آشکار نکرد که علووچوف مشخصاً بر اساس کدام ماده های کودکس جنایتی تاجیکستان ایبدار کرده می شود. و دنبال رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان نیز در نشست خبریش این را تصدیق کرد و گفت امردین علووچوف از روسیه برگشت و ما او را دستگیر کردیم. او هم در این باره جزئیات نداد. یوسف رحمان و رمضان رحیمزاده نخستین مقام های رسمی تاجیکستانند که استرداد علووچوف را تصدیق کرد. تا کنون مقامات به دوشنبه آوردن او را رد می‌کردند، ولی منابع گوناگون میگفتند که مقامات روسیه او را روز 11 ینور در ولایت بلگراد در مرز با اوکراین دستگیر کرده علاقه روز 12 ینور به دوشنبه فرستادند. اخیراً ژورنالیست رستم جانی که مسائل بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که امردین علووچوف در بنای اوباب در محله میرزابک در کناره شهر دوشنبه در حبس قرار دارد و هفته گذشته عمکش توانسته است که او را در بازداشتگاه ببیند. در حبسخانه مقامات تاجیک بودن امردین علووچوف تصدیق شد. 4 روز پیش عمکش با او دیدار کرده است. او در بنای مربوط به ریاست مبارزه به ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در نزدیکی محله میرزابک شهر دوشنبه زندانی است. هنوز ادوکات ندارد و اقربایش نمیدونند که گناه او چیست. مقامات نیز نگفتند از روی کدام ماده های قانون امردین را بازداشت کردند. خبر داد رستم جانی بنا به اطلاع او مقامات روسیه امردین علووچوف را از 2 مای سال 2020 با درخواست جانب تاجیکستان تحت جستجو قرار دادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دلیل بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان ماده های 181 قسم 3 گروگانگیری و 189 قسم 3 برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی علووچوف را ایبدار کرده بازداشت و استرداد او را از روسیه طلب کردند. رستم جانی نوشت که به علووچوف بر اساس این 2 بند قانون در مجموع تا 24 سال زندان تهدید میکند. نصرت الله سیدوف برادرزاده سید عبدالله نوری رهبر سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و اساسگذار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که روز 24 ینور بازداشت شد، روز 31 ینور به سزا در شهر باختر انتقال داده شده است. او تا حال در تفقیفگاه قرار داشت. نزدیکانش میگویند تا حال درباره عیبنامه‌اش معلومات مشخص در دست ندارند بجز اینکه نصرت الله سیدوف گویا به دریافت مبلغ‌های پولی از خارج گمان بر می شود. این پول‌هایی است که خویشاوندان در خارج بوده توسط سیدوف به خویش و تبار خود فرستادند، ولی بنا به خبرهای تصدیق نشده به ضد نصرت الله سیدوف بر اساس ماده 307 قسم 2 با اتهام همکاری با سازمان افراطی پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون همچون جزا از 4 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش این اتهام را رد میکنند و میگویند این برادرزاده نوری هیچ ربطی به فعالیت‌های سیاسی نداشت و عضو یگان سازمان نیست و یک عمر در زادگاهش نویه وحش به دیقانی مشغول بود. گروهی از فرزندان و خویشاوندان سید عبدالله نوری که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند از شهردار برلین پایتخت آلمان برای برگزاری یک همایش اعتراضی در نزد بنای سفارت تاجیکستان اجازت گرفتند. این اعتراض قرار است روز 4 فوریه دایر شود. در اجازتنامه شهرداری آلمان که نسخه‌اش در دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز است، شماره احتمالی اعتراضگران از 50 تا 70 نفر گفته می شود. اهل خانواده نوری هفته گذشته نیز در یک همایش در دورتموند آلمان بازداشت نصرت الله سیدوف را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان رها کردن او را خواسته بودند.
нусратулло саидов нимаи дуюми рӯзи 24 январ ба раёсати корҳои дохилии вилояти қатлон даъват шуда боздошт шуд. мақомот ин хабарро то ҳол шарҳ надоданд, вале хонаводаи нурӣ ба пойгоҳи хабари бомдод гуфта буданд ки нимаи дуюми рӯзи 24 январ 5 нафар аз хешу табори моро аз ноҳияи вахш ба раёсати корҳои дохилии вилоят даъват карданд. дигаронро баъди бозпурсӣ ҷавоб доданд, вале нусратуллоро боздошт карданд. касе сабаби боздошти ӯро шарҳ намедиҳад. нусратулло саидов писари ато саидов бародари хурдаи саид абдуллои нурӣ дар деҳаи нурободи ҷамоати тоҷикободи ноҳияи вахш ба сар мебарад ва як хоҷагии деқонӣ ба номи истиқлол 2001 дорад. номи ӯ қаблан 4 сол пеш вақте расонида шуд ки рӯзи 15 феврали соли 2018 дар боби идораи хоҷагии деқонияш 5 парчами сиёҳи доишро пайдо карданд. дар пайи ин ҳодиса бино ба хабарҳо ҳудуди 10 нафар сокини ин минтақа аз ҷумла нусратулло саидов бозҷӯӣ шуданд. худи ӯ гуфт баъди як рӯзи бозпурсӣ ва маълум шудани ҳақиқати ҳол озод шудааст. кумитаи амнияти миллӣ баъдан хабар дод ки таҳқиқи ин қазия маълум кард ки дар он низ ягон созмони террористӣ ва ё ифротӣ мушоҳида намешавад, балки ду бародар қурбоналӣ ва тоҳир партоево ки бо вуҷуди риштаи хешу табориашон ба нусратулло саидов хусумати шахсӣ доштанд, хостанд бо ин роҳ ӯро подстава кунанд. саид абдуллои нурӣ солҳои зиёде дар сафхози туркманистони ноҳияи вахш зиндагӣ кардааст ва аксари хешу табораш то ҳол дар ҳамон ҷо ба сар мебаранд. нурӣ ки аз соли 1997 ҳамчун раҳбари иттиҳоди нирӯҳои мухолифин созишномаи сулҳро бо президент эмомалӣ раҳмон имзо кард ва то соли 2001 раиси комиссияи оштии миллӣ буд. соли 2006 дар синни 59 аз олам чашм пӯшид. фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ дар тоҷикистон соли 2015 расман манъ гардида ин ҳизб ба рӯйхати созмонҳои ифротӣ ва террористӣ шомил карда шудааст. блогери 22-солаи зодаи тоҷикистон меҳрон ҳакимов дар пайи дар шабакаи тикток нашр кардани видеои дарондани паспорти русия дар як видеои дигар аз мардуми русия барои он кораш узр пурсид. видеои дарондани паспорт рӯзи 1 феврал дар саҳифаи ин блогер дар тикток нашр шуд, вале ин сабт аллакай пок карда шудааст. меҳрон ҳакимов ҳангоми узрхоҳиаш гуфт ки ин шиносномаи як дӯсти вай буд ки муҳлаташ аллакай тамом шуда буд ва дӯсташ аз вай хостааст шиносномаро бидаронад. то ягон кас натавонад онро истифода барад. ҷараёни дарондани ҳуҷҷатро онҳо ба навор гирифта видеоашро дар маҳзари ом дар тикток гузоштанд. ҳакимов дар видеои наваш гуфт мехоҳам аз тамоми мардуми русия барои хатоҳои содиршуда самимона узр бипурсам. маълум нест ки ӯ барои ин кораш боздошт шудааст ё на. барои қасдан дарондан ё нобуд кардани шиносномаи русия ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи ҳамагӣ аз 100 то 300 сомонӣ пешбинӣ шудааст. вале меҳрон ҳакимовро барои беэҳтиромӣ ба рамзҳои русия метавонанд аз он кишвар умрбод ихроҷ ҳам кунанд, ҳатто агар ӯ аллакай шаҳрвандии русия ҳам дошта бошад. бино ба омори расмии вазорати корҳои дохилияи русия дар нимаи аввали соли 2021 маҷмӯан 44196 шаҳрванди тоҷикистон соҳиби шаҳрвандии русия шудааст. ин 12 аз 18000 ё қариб 30% бештар аз 31351 нафарест ки дар нимаи аввали соли 2020 шиносномаи хокистаранги тоҷикиро ба шиносномаи сурх бо уқоби дусараи русия иваз карда буданд. дар соли 2020 дар умум 63389 зодаи тоҷикистон шаҳрвандии русияро қабул карда буданд. бар асоси омори расмӣ дар нимаи аввали соли 2021 ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 241 зодаи тоҷикистон шаҳрвандии русияро пазируфтааст. бино ба ҳисобҳо аз соли 2000 ба ин тараф беш аз 700 000 нафар аз зодагони тоҷикистон сукунати доимӣ дар русияро ихтиёр карда ва аксари онҳо бо ҷамъи хонаводаҳояшон шаҳрвандии он кишварро ба даст оварданд. мақомоти тоҷикистон иҷрати мардумро ба раванди ҷаҳонишавӣ рабт медиҳанд ва мегӯянд дар шароити дунёи муосир қариб ягон кишвар аз ин раванд берун намондааст. аммо ҷомеашиносон мегӯянд барои мардуми тоҷик муҳаббат ба зодгоҳ дар фарҳанги чандин ҳазорсолааш нақши борис дорад ва афзоиши раванди ҳиҷрати аҳолӣ ба хориҷ аз сарчашмаҳои ҷиддитар ва пеш аз ҳама аз эҳсоси ноумедии онҳо ба ояндаи беҳтар дар ватан манша мегирад. бо он ки сели сокинони тоҷикистон бо умеди ба даст овардани роҳат ба як зиндагии беҳтар дар пеши дари сафоратҳову идораҳои муҳоҷирати кишварҳои хориҷӣ навбат мепоянд, ҷомеашиносон аз як паёмади ногувори ин тамоюл, фирори мағзҳо ва коҳиши қишри босавод ва кордони аҳолӣ дар тоҷикистон бонги изтироб мезананд.
آنها میگویند کشورهای خارجی بخصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان و استادها و نمایندگان کسب و کارهای دیگر گلچین میکنند و این باعث آن می شود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه‌ای که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر میکنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. سردار خدمات گمرک تاجیکستان خورشید کریمزاده روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتیش گزارش پایگاه خبری بامداد درباره بازداشت مالک مغازه جواهرات جلو گلنوره ترسنبایوه در فرودگاه دوشنبه تصدیق کرد. گلنوره ترسنبایوه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری بازداشت شده عین زمان در حبس قرار دارد. او هنگام بازگشت از استانبول در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. از او 9 کیلو و 300 گرم مصنوعات زرگری دریافت شد که همگی 4 کیلویش اعلامیه داشت و باقی مانده‌اش را می‌خواست طریق قاچاق به تاجیکستان وارد کند. نقل قول کرده است آزیا پلوس از سخنان کریمزاده. همچنین راهبر خدمات گمرک ذکر کرد که سردار نقطه گمرک فرودگاه دوشنبه رفشن نظیرمتوف نیز برای مساعدت به قاچاق این تلوواری بازداشت شده است. مغازه جواهرات جلو در پایتخت در کوچه بخارا 32 در پهلوی تالار میبل الفیما جایگیر شده است. اولین شده پایگاه خبری بامداد هنوز روز 25 ینور خبر بازداشت ترسنبایوه را نشر کرد، ولی منابع بامداد گفتند که او را با 12 کیلو تلوواری دستگیر کردند. به گفته منابع بامداد گلنوره ترسنبایوه معروف با نام گولیا صاحب ملک سلسله مغازه های تلوواری جلو روز 24 ینور هنگام بازگشتش از استانبول ترکیه در فرودگاه دوشنبه با اتهام به طور قاچاق به تاجیکستان وارد کردن 12 کیلو آرایشات طلایی به مبلغ بیش از $600,000 دستگیر شد. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 2 فوریه با فرمان خود سفیر این کشور در تاجیکستان ژانیش رستنبیکوف را از وظیفه آزاد کرد. درباره اینکه کی به جای رستنبیکوف سفیر نو بشکک در دوشنبه می شود اطلاع داده نشده است. ژانیش رستنبیکوف از دکامبر سال 2018 سفیر قرقیزستان در دوشنبه بود. او قبلا از سال 2007 تا 2011 سفیر در قزاقستان و از سال 2014 تا 2018 سفیر در ترکمنستان بود و چندین سال به حیث وزیر اولت‌های فوق‌العاده، کاتب دولتی و حاکم ولایت اوش کار کرده است. در پایان سال 2021 پارلمان قرقیزستان به رستنبیکوف اظهار ناباوری کرد و گفت که او در امر حمایت از منفعت‌های کشور و شهروندان قرقیزستان در تاجیکستان سعی و تلاش کافی به خرج نمی‌دهد. مناسبت‌های قرقیزستان و تاجیکستان در حال حاضر دوران پرتنشی را پس سر می‌کنند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های مسلحانه روی داد که 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت. اکثر کشته شده‌ها و زخمی‌ها از طرف قرقیزستان بود. شب 27 ینور سال 2020 در مرز دو کشور مناقشه نوی رخ داد که در جریان آن 2 ساکن تاجیکستان کشته و از دو طرف بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. هنرمند شایسته تاجیکستان، آوازخوان شناخته ترانه‌های تاجیکی و ازبکی اورونبک همداموف روز 2 فوریه در سن 76 از عالم چشم پوشید. مراسم جنازه و دفن هنرمند در زادگاهش جماعت سامانیان نویه جبو رسولوف دایر شده است. اورونبک همداموف 18 مارت سال 1946 در دهه سامانیان نویه جبو رسولوف به دنیا آمده است. او دانشکده آموزگاری شهر لنین‌آباد حالا دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده همه عمر خود را صرف موسیقی کرد. اورونبک همداموف در دوران شوروی با اجرای بخصوص ترانه‌های تاجیکی و ازبکی با سبک کلاسیکی معروفیت به دست آورد. بسیاری از ترانه‌های او به فوند طلایی موسیقی ملی عصر 20 شامل گردیدند. پسرش کمال‌الدین همداموف نیز پیشه پدر را پیش گرفت و حالا یکی از آوازخوان‌های مطرح در شمال تاجیکستان به شمار می‌رود. کمال‌الدین نیز مثل پدرش هم با تاجیکی و هم با ازبکی ترانه می‌خواند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که سنه 1 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 14:03 در راه ماشینگرد خیابان حافظ شهروزی در روبروی مرکز برق و گرمیدهی رقم 2
автомاشین تمغه اوپل زفیره رقم‌های قید دولتیش 1615 FF01 تحت اداره شهروند مومنوف رستم سال تولدش 1993 ساکن شهر استرافشن ولایت سوخت هنگام به سمت چپ گشتن به автомاشین تمغه من رقم‌های قید دولتیش 261 XT01 تحت اداره شهروند احسنوف محمد رجب سال تولدش 1986 استقامت کننده نویه رودکی برخورد است. در نتیجه راننده و دو مسافر اوپل زفیره مردان 38 ساله ساکن استرافشن با جراحت‌های وزن جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. قبلا پرویز تیوی در کانالش در تلگرام ویدیویی را از جای صدمه نشر کرد. خبر داد که در این حادثه دست کم 5 نفر زخمی شده، 1 نفر جان باخته است. اما ملیس دوشنبه گفت خوشبختانه کسی در این صدمه جان نباخته است. هر سال بر اثر صدمه ها در روهای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه کوشونیان با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 29 به 30 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل عاقلخانه‌اش 5 سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 17500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 27 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه جوان 19 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 28 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت 2:30 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی به مغازه خصوصیش در آمده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A5 را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 2300 سامانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 22 ساله ساکن امین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.